KCTV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Khnang marlaj nakajingsha penthut jong kisamla pule ki bala penkre yaki examen ka dorbashnong tempang yomusiang jowai kala pelong daka rensan ya tainia daka balumlang ya baro ki kertong ki ba aireng haka election na jowai constituency haka khanriu terik urempang archar pulai ha jowai constituency ki dan sangot ki kertong ki ban aireng ki ba kentup ya ukertong ka UDP uba Moonlight Pariat ukertong ka BJP uba Alan Kit Sushang ukertong ka TMC uba Andrew Shulai, ukertong ka Kongres uba Daniel Dan, bat ukertong ka NPP uba Wailat Miki Shela. Ni bai le ke jing yo bot. Haus nem arjar khapra ngamanoli hegni ke chnong yong pi. Ars pa subha kun di bot yo ni ke chnong yong pi. Kel dewa kelum lang ko ke New Hill ke Muslim kat ko ke yang si. Henryan kat tele wa au khana yapi yikre ipi kawrem ni chino kawrem ni chino khut pinya panira pinya du de bo job yo lai ti kat tu kan ni mas nya ba ya rabi o the di ki saw mo ko bai chino ni hakasman e do ya rabado demte wan kemo wan inaugurate ga agani go hol yapi kamu rem wan kerpat pianga ma ikati galuti dari di paus nem laluti kate gone ni na wa nang ba man ku mi khmat disi dakis nem laluti mjo yo la diga tama thola hakasmat cha ya bo ubem yo ya de chuki minister henry mem melin nga ga chno bi thola thuti ka mon pen biat pen bha Hos nyau si on the daw yang nga boy kamu ong ilok kate boy the daw yang nga te chapi ko to problem ko de face kham tam he jing to ko to be issue pan ma ban phi kam chno yang si henry nga len jan boro ini jan ken mu bai ka tu tong to ko first time kamu ong gi jan hai por rim me jo sa ba ke jeme im rap sa slem go mrap sa bon go tang hai por waring nem dang musa hayau musiang mai sai halom berdi yang pia la chwa jo le ke je hai ni wa ke le jo le ke je man ko por ne ki por ni ki issue ni ba le ke ni ki issue to bo sedang na do kisnem luring sang ni ka tengah tip ba yo nas yo kemena man pa ye ke sor juai kamu man ka tenga ik thubla ye ki nong chong chong yo sor juai ne ba nga yo we de wa pa yo ya ki dot khmat ki yong ki jing lai ki yong nga chi ki meeting yu phe snyao thu yu ong ki kaman re pen man lang knya yo yu khna odang kre san snem haw ni ga kujut ko de em de ar phau san teli ki snem chede kaman u pang ki di ho yu khna odang sedang nin ni hey joy por la de pai pi chawarim to yong de kram bi chawarim Lada pai bicorim kan mo se por rai ka municipal mem ra nei bentawo solve ka issue yang wis. Ne ba ginom mi kemana itu por mem ra gi issue yang municipal wo solve ka wis. Ila ra gi. Ra gi di wo yo bo ye kiti kiti mo krong poisa ini. Yiwa ra ka municipal yiwa krong ko poisa piti papi ngamem ka batayo. Man na cha kang gi kit yang municipal man municipal kam go yang mem de movement yi kad wo perchang hai por ri mi le mem jing perchang le mem di efforts ong bagi municipal to office ko mem paisa one ginom mikmat la ginom mikmat municipal ne kam tu perchang ne pen ne ba ka kam tu henrai man de poi ngau arja percang tholat man de ngale joy de juba yo mem fun mem poisa
Kata tak có big issue hay people. Thụ la đó. Lại kendang mà. Man đã đem lại tệ. Nhau của mình. Yui cái bồi sao thành một em. Hắn bây giờ. Mẹ mà lại bột điên mà rồi chỉ cắt tu. Mẹ mà lại bột điên. Cái chính sekian. Của ông đi lọc candidate kia ông ngài. Của dia kelam cuan tu. Nó cái chính đau và lẹ ta rồi. Hay tùy bò đi vào rim. Kêu ngam putih batang hidup idan. Ngam putih pada mana meli nampu mana. Henry, dele, ia tu kau jingle taroy hitai. Datuk care, datuk cenai kau approach road, tang mem ke efforts. Si badu dep job, tang hendang file kau tu yok poi ke pandemic. Yok lai luti. Mana poi yang agak ni office ko ong di mem poi sa, yok thiet truk sandali, yok thiet di ke JCB, yok extend je ke office building cejrong. Yo ubod din kat kam di Solid Waste Management Act o sam yo pi gitu ke blue and green bins yo pi leba habot igni kendon bode hey joy pole first time man ko yang yo tulop kinong kre yang municipal chwa pun benai man chwa di pa chwa benai yang ni kini gigi efforts ki jing perchang dia nga senyau si ami itu ke jing yaki mi ketika jenis kiai kipor, terdem nete neida wato agreement giu ya sign gini dua rimai kipor, ya sign gini agreement giu memustem ke temporary arrangement, ke temporary agreement, tercak bei negara ketau, demu dulai di legal, ne bagi senjuk kirang bak cenong lagi kat kam ke piaya, tangiu le yi ne bak lagi agreement giu ya sign kipor berim, untuk scam. But I joy por le mi ke jing ong wa to wa de kwa ke thek thau chawi henrai nga kwa khanai phi ni wa to nei ban tai ngan fil nei ban tau pan man ye ke thau lo che kat kam bi kendon yang Solid Waste Management Act to ongo that a landfill should be minimum 50 meters away from any water bodies. Itibai ke mengkejai kat pun hai tuan yang hawa hai tu UM kawa mengkejai tekaman mabuk ten le melek temporary yang ngau le am step care kita tahu cenai ke approach road boy ke macing one day engine tikan jat ke face to face yang itu issue tenai te dau ngatu la do ama chun perchang ngatu la dengan permanent solve mai ke issue could you expression of interest dan itu one kan bukan nyamuk di grup itu dan itu laluti tengah klaim marketing yang ini klaim marketing yang mana yo orang ni galat secisil yang klaim marketing ye gau solve ini issue ile nga orang ye gau solve pada dia laluti ga dia facing challenges but kam jule kam man katte dia penyo eng poisa ada em poisa ada em gua debo spesifik dunia bentang landfill yang menjuai em nó đông cha đông, tam si bạc bồi hết ngày lịch trình, tengah klaim artitin, chan dari WA galat, ye gasol innovation. Apa perkat ni baik le, ngam to perkat anu di mentang ni kesan senem ngam perkat yang ketai ke arhausan lipau senem uj kemat. Mana bayi kamu mankat ni kesor juai, warok di office bon gudang chongwai kamu mankat ni. Ila kamu tentu uang di udara kat ni cete cepok letak ci cete cepok oh wajar kamu ter itu kamu tahu orang ekor yang mana ngapa mana melihat putih bangai cepang itu kata ikat home guard ketika DC office ketika court building itu letak ci ngapa putih henry yang ketika question ini mentul ada orang itu naik di office hebo di tahu Hawa pi ni kimusnya lengan tiba geman bayi geman pakat ni tiap tahu biji kon yang picik terci. Cuma kelam, cuma mentedu. Ile, bukan tahu dia juga. Jadi si office yang ini. Kamu mengata step pi dari tim ni mai pi lagi blok sang bawa ni. Ikan lu tak san minit yang cerita yang tahu cuma blok ini. Ile, negotiation yang di si office yang ni. Hai ni ke DC office, hai ni ke yau, hai ni everything.
tengah senyawa kamram yang nanu mikman berkati itu bro teman berkati itu por yo to cemo to PWD North Division man go tik kau appendix apa do yang ni appendix man cipta yang ada yang ni tang le em le hoi le mem le hoi le bakla le ne Islam mathan na pun chuto mu phi me ida do phi le operation ile ang gante nei ba man study ke PWD North Division mem tang chi kilometer usarok wo pat kan ni division ni ta ka sok chnok ka constituency jwai yo mi ntoi ka sor jwai constituency jwai ro wi tengah yo kurum ga penkhania ka ni office ko mem kam ni tengah pan ni ka thau san karpa ni sarkar snya bhavan ra na de mini secretariat ke mini secretariat tu kwa open chief ni ki lok tu to urai ga DC office tang urai ga haite PWD campus haite hala tipo ko ra bhe space yo em the lat wo chnai di parking area em dang bang area tu de chnai di kiar na dong chedong ka tendar de put ka wok de balot ka krek sedang nom stem bi ham snya tu la ka teng jing ra mem de arise ke ura haini hapo PWD campus ko la da pat pi ye tha le miet ba de chnai ka entry na po muslim kan la ye i pi wan ni ta na nen tu PWD le ye i wan ni le ni dah mar percapom le entry pensuk penduna kale ya ke congestion em go provision ni tahu chna ya ki parking kete to ke jimbut piong nga ke jim perkhat piong nga kau nomik man hai ki por de mete bu kerpada ya ke di sarkar wo to bu provision bi ubu provision bi nei menta ki ki office ki wadang chongwai ka te ki mem thao man mi thao ki to nei te mi ura gi hai ta chi thao don wa ro yo office wan gi chi thao don ai tu wai ga office ko ra chna ki to ka chna tang de doni gam gi mini secretariat Henry de gi da ka jing plan ko miat ko ba kete to jing mut ko yong na house tang ni college apo ka juai pat jai ta hen si kete to ka thong yong na ba ado ne ga ski ga jan tiang em tang ko wi technical college leto ke medical college mo engineering college mo agriculture college mo wi to veterinary mo em tang ko wi ka thong yong na to thola do wan rai ke technical college hei jo ipor le wa o wa to wan ra sa ko wi ga water supply scheme bo rak biang nei benta ka sor juai ge ne ba ti pai le de ba ga ko mongot le tang mongot ku na do ar charli hei tu ipor ka sor bidang bon how to li gi yung yu pe ga ka don ni ka thong yong na to ni san snem bu da wan rai ge water supply scheme ko pentik na wa to kut thlu yung ge sor juai to yo ki ya ka water pipe connection hayung ni kata to ka thong yong a ko khmat khnang insuk ya ki man dei ki man pa ki like you take hai jo ipor uthola do wa wan ra sa ka wi ka government college hapo ka juai le ni district yong ne ba ka kyang nang ba yo i de khnya ri ai poi admission ri ai wi jrong lan tham tam ki be ki pa ki mem lan upalai school ki khon ki yong ki ta de me te Huduk hai tai be du press man the point yo adoption kena I di nong mi kmala ha pun bor ya kita di management hai tai pediang bai ta he won yo I quality education leda khnya tanai tai dau por pa ro thola ro to wan ra sa ko wi medical college hapo ka district yo hai jo ipor thola do upgrade ya ka civil hospital yo I chaka state hospital kamu man ke Shillong, kamu man ke Tura kan ni ke Tura atau ke state hospital. Mana man ke state hospital, warok kijing sumar MD hapo ke state hospital. Kenang open sup ya pinong chong chnong yang besar juai yang ni ke constituency, bat ke district yang orang ni. Kium duk di refer, wo pai ke Shillong, bat kam jo le wirak ibu duk, wo jing sumar ibu duna. Hei joy por kamaban ye ong kandidat yang ke kongres ni em kamu wan ra ya ke di addiction center hei ni ba kan ni to ubi ko kta ba ye ki kon ro yang ni ba man ki sor em ni le ki jing do nong dewa bon kini ki jing pensip sia ye po society ni tenai te dau thula ro to em ke di addiction center lamba na sarkar ko ya rap ki ni man bai man pau de
je ko dia ajung assembly pi tade wa em hani go yarap go yo gi korek agat por go dia hai jo por uthola no to penmiat penbaga gatai ke tiang nang ba stadium yo i nei ba ajwai mem ladi di video kamu mai phi mem thau de tane te dau hak penting na thola ro to ya gatai ke stadium upun mani ga kat kam international standard thola ro penchna di gallery thola penchna yo to athletic track penchna thola ro em bi changing room yo biang thola ro em salugi ga indoor hall itu kam ta ter hai jo ipor continue ya kitu ki training program yo kam di yo pine benta ga business startup nei benta kitu ki kena kelas 10 yo lai tu metric tu memlat di bagi pa bat kam jo le ustam ki coaching nei benta ki civil service nei benta ga need nei benta ga JEE nei ba em ka mu yo ibu go mi ni yo chnai ki policy ni ba ina hier ke state yo ini ka om emi kinong mikmat kin kita gi nom ki bureaucrats na po state yo ni tenai te daw ka tele to la hai jo por korpare yo sarkar uchna go ya ka cinema hall ini po jwa yo ni dumi cinema hall gar ko are pa film tangal tak cinema hall gam chao kun yo re film na khan ni do film pharek ngai te ko au yo yang gi slek ki kong tiao yo gi si ibu em kata kesap, wo penyo tang wo ile myo laki, ne ba otak mana uli penyo film cibon tax, cim itu tre cinema ni. Tak kenang yo encourage ki local talent yo ibu em sikit ini kesap, wan perpadi ke sarkar atau bogi ya kenika cinema. But em cibon tang ni dau tu biar dipor tang wo kong santam kam tam ya pi ni kesini ni yang siang. Katong yang ngak ni san senyum dawan tau thulat wa kaman upan chna ga tai ga madan bol ga yang pi ko ni benta gi khon ru yang ga yam siang ni ba yu bai kampang pi ai dia perdi chutom nem bitang ga thau lai ki go biang te em set pi ga tai ga madan thulat do pen ba pen miet ga ni benta gi khon ru yang ga nong chong chnong yang ga yam siang kam jo le thulat do yarap ya ga dor bar chnong yang siang ni bentau penyak cucu ini ke hall sedang yo cucu man meeting gam ni di sini por cuma hei jo por le thola ro ni bentang ke tigi dream yo pi go man chen cutom ba kam tam ka tai wa mandir ko de slam ni ju ya kelamba di we yo pi tam mem la ro ti por mu chak la di ma pan ma na pi tam ka thong yo nga ga ni san snem na wan tai la tau pendep lamba de pen ku ye ka tugas fan na ga chiklur chaka san klur ga ni san snem na wan ate to to Tegini to gigi kijing trang kijing anot kyo nga duan ra kman yo pi. Senyau gi tintin yu da ong sket gani gi san snem go de ka sor jwai doks em. Doks em mo sor jwai nga sket ong te doks em go. Henry do pio em yo pio new chatri yo. Yo pio new chatri wa halor mem pen job pi le kreu ni bentai yo pi. Halor mem pen job pio le do thiau ni bentai yo pi. Em lang wo pio kut pio gijing keben gijing senyau bagi em lang wo pio por wajia em lang wo pio duan ki por kiwa man da poi kan ni man da poi sarkar yang irai pai cha central kat ni terem ne te yin jiwo la yi klam me te parlimen telali tero khnang kita kiri ki MP yang ke TMC khnang yo like ke central watip ki ke BJP wa ke TMC moy central litero khnang gi yo laju man ga LP dem te yo laju em ga LP po me khalia yo sia kini ki bangali kat wa ngai po state yo ni ila ke schedule hai por mukul sang mamra bikatang dera po assembly man da poy kat ni not pi wong ya kelambi tai po parliament hai jo ai por hai jing to wo ga biat college kamu da tipi ade ga jing change yong ki guidelines ni ba ga biat college kam ye ni go function alone kam man por chnai ni building or the sanction ki post that nei dei daw par change ki guideline the have no start ye process daily kam man kat ni the ready na dong chodong hai ta po kyang nang ba ku me mar te tin ha ni ke kenti go dawan ke biat college ki yong ile uman go sedang ke jingong ki yong pi wa to ga ni sarkar kwa go fili ki post
Kam tam hai ni po jwai le fil ye ke pos yang ke dia si. Kamu jo kelam bi ge mle ge blai khan dau ni yu mun toy. Yu mun toy. Ngau mle yu mun toy. Henry wa bon ki issue. Bon ki jinge yong covid ngom yo khut exam roster go em. Nei te dau sa kut. Kam jo le hakijing ong hakijing kelam go yong kin tu kham tam. The bank ni kena. Oh, ke parti NPP gua tu. Ke parti NPP gua tu. Tang kan ngut ki MLA yang NPP u chak set jail. Kan ngut ki minister yang NPP u MKs. Dang ni wadep gawi naga. Ento da bon ngut ento gawi. Bon ngut ki MLA po ke TMC gua MKs. Recently rate ki gawi naga minister yang ke TMC gua pertut ke Arpita Mukherjee. Ke Minister yang Education arpau keluar po yung yang kah mana po sini kena pi MPP go to hoi hapo West Bengal bertanya ke parti yang pi go kuki ke Chief Manufacturing Company ngau tanam dewu burom yang leader yang ke TMC trust nem naman ukau Chief Minister Yileu katu elat biang sejisen elat biang sejisen dewa buram ngahu nau man nong krong nei bentai yang dipai bak yang ngah hunau li krong sedelhi tamote nya la wan de di parti kan ria ka sik schedule yang i kamen lagi 370 apa Kashmir en man nong krong tang wo scam gi thau gi phau gi chnong gi thau yom ke Meghalaya yang hei jing itu bon kini udah kelam kat ni kena lagi Konrad sang mau garo ham je di ke parti NPP ke parti garo do garo mau man presiden ya pi tang do Banerjee Bengali hoi kamon yo priangi kamon yo kre kamon yo kui ke state kyong i la de i kai te jing sia ong parti UDP ham je dia ke ketiga NPP ne bale do garo man chief minister iwa pencong wa miu garo ke kamu chief minister ni san snap go dep iu pen mano iu propose ke pertut ke ngo i bethan garo NPP na ong yo ba preston pen man chief minister iwa propose ke po ke pertut yang presiden yang niu Konrad Sangma hei jo ipor kamu da ong gi nga ke covid boy ong gim yo gi nga Henry mem damong mi wunyulai uko lisa mageleng-geleng gitu ki sprayer pom ciru bagi berang bachnong ya hati po ya sami ciru ki ambulans kan lisa ya ni bentai yang pi wo supi lai wan san li ambulans san lagi ni san san li ambulans ni bentai jingem kam yang pi ngan kamon do MLA klam detail sore ye ke chen MLA scheme lo khanai pi kan mud ya ngam to ya klam ye te details Henry how the AV nga galat nga to ka thong yang nga kamon pen man na ye ta vision kamon le da mo perkat mai le da plan na ye future yang nga kamon kureo em sa vision yang nga ta kamon da snyao bi vision yang nga da thong la do Henry snyao si man da poi kan nga kerpa dia pi kinong chong chnong yang ka tu jwai dei men sen snyao ni Diamond sen was nyari nga kerpa dia pi ham pat nga ham compare nga wo minister ham compare nga begitu ki arpau san snem ngelai san snem yo olai luti kat tele rengkat ki jing tenjo rengkat ki jing yu bonja Henry kat tele mum pi kat wa ye wala hi bot ye bor yo nga ki jing ja ben ki jing cha kan no san snem du bon mas ngai ka dei ben ga dirat ka thur ne jan Henry ngam emurana chadin yen dap chenrang tho la tho tio nei betau kamon pen wan duri so chuai Henry wasnyao si uti pi jo wa the him go the ram go he ba kadang yo su itu company go pen biang ya kalai hagni studio ni kate company to wa sut yong ka go he wa te go bu jing e ba ya ka sor ka go wan hadin yo su te sut ko pa yu duk su mie yu kre de le
kamte nga snyaw pi ni wadu ko congress jon to party ko scam ko nong rem ko pa youtube suk ko hagni sansem de do no ko yakte buram yang ka ini por party pi la di lat bi nga sajisen yo ikra lang isirup yo rai yai buram yang ni ka konstituensi yang i sajisen the jet kini kiwi gua kot ki nong krok kemo bahai begitu dadasnya tu pita seide la kwa pi wanra ya development hak state yang i ngam kwa okdau ya gitu ya gini kita ngam kwa wanra ya pi ya development kaman ula la dam empoisa MKI yang ke poisa nga to ukhan yang ke BJP la da ang bay tangan na pundo ja kan ha tapi rai pai ba kwa pi kata kong chơi yung phone na kajing sakiat rai ka pi kata to kajing sakiat im puyo sarkar i hapo ni ka state yang i hanrei ki kam de lai ki khmat kini iskim the JJM UA poisai ka JJM kini isurok wachna hapo juai taun UA Newan ya apa sahabu senai kini. Entah umudi ji ni tay na Delhi wege. Wayor ai kini ki nongkrong. Dapat cade au kajak. Tasnya bang. Wayor ai ye yor ai ki nongkendong. The power kita kiskin nya pawi teli kiskin handrai kiwe o chna leva kiwe krakam to dundru nya teli cewan biar kita kibi kiskin biar luti kita kiskin mentu mendekelia ya khor chan bi na angi DJ Brugi i koru changi. Nitai lada MC Spangut ki kwa koru chan de e ke sarkar be ci Spangut. Mendepai ini ar paungut wiyo chenwel kata ko. Chenwel kata ko. Ngakalan ni pa ngayeng ni uklan ni pa ki kop ciliang kisem ciliang kamtamiki. Yaki kup sinyang yaki sen sinyang ketu tak kahak yang ki kata nang do kami example miak paro punsnya to yaki cocok ni pa hai ni jerong ni program ko punsnya pi handai apa ke BJP government i ngai kata good governance kata mod zero tolerance yaka corruption ni pa lada em ke corruption we are the development kata de yoy te hapa ke BJP rule states menjo em ke corruption ni bha ile kata ke delivery mechanism yang ke administration yang i lai ke hai te dot ko wa mende e mende pan chis pa tangkang ke be ni tai e ke ha khan ke ni chis pa tangkang ma ngayeu ye ong wada dek sama kali sispak tangkang tang kemo pa kabei kada pa ka likli uni kuna hui pi kata sispak tangkang ledam em ong de khon ong minga sispak tangkang imi han kita yo kitu so pa tangkang tu rupa tangkang ino ka skin kamu tahu ini ni phai la ka em ke intelligence yang ka ko di check
lipek yo tu yo tu MLA yang kaman kerakam selalu mesti selalu ke sistem apa yang wo check wo yo take information apa ke BJP party ke sistem ke self correcting mechanism ke wajang kam gini yo had rasnya tu ke ni tak ke we ke institution ke self correction tak ke institution yang ke demokrasi wa ke demokrasi if is a self correcting process ki nongkersan muslim yang parti da ong ki helok kini kata ke national security yang hak oborska percaya ki muslim apa India percaya ni baiklah kata ke national security yang yang what di muslim ki apa parti yang kisnyatu bagi te support kita tangsan dengan dalam discussion apa house support pas kita tu ke bill wo abolish ka article 370 ye you let it bertemu let us we object let them consensus apa ke parti unjuk le ke ye wo man percaya dan ini dah let us vote yang ngafkan kau ubru yang ke BJP parti yoluti wo snyatu bi wo ke BJP party ukhen ke pi kam ki khon yang ka kemo bha kam man ukhon yang ka ke be pi la kam jo man penjak ka ke BJP party pi la man pi khon yang ka kemo ke be jo le ben ga ki khon yang ka article 370 ko wal lamba tu article sia gila no nabar dari India Sausia wa MG citizens yang kuwatang ita la musnya tu ila ia ka article 371 Amerika penbahai ka apa ka article 371 kanai pen kwa upgrade ka district council cha ka territorial council kwa iwan ra ya ka direct financing ni bah chania kini buru apa sarkar Meghalaya biar kita ka paisa mendapat ni ta cewan biar kita paisa lakan on sen dangya de yor ai ngada ong iki yor ai ki kita gi nongkra district council yo paisa ni ong gi mai ni wada dang dapat paisa ki chen poi kita paisa ong abon kam di executive chong chisien paisa chong executive committee ke district council la jual dat ni ta biar gangan na kata paisa kata ke jing sukiat ke sarkar bay dis nyawar ai pak ga nyawar ai gitu inang kra angga ri kita gi pili gi khon ni mya jadi gi pili ni Handai apa BJP party apa ke jingsen char yang BJP party ukhana ipi kita wara ubiar ni implement ki policies yang jo ye ke ni ke state yang uye ni ke jat yang ka jo lek ka ngan ka nang krong ki sai sedal hi snya soram ki wa hak lali krong hak chudo ki MLA ni ki MLA BJP chudo ki MLA yang ni pha mendalai sai tai ultimate ki kini ki MLA yang ong gidangnya yang di chudo ki kam ki konbo sa Delhi te nei dei dau hawa em ga bay hai tai ile mi la thi yaki ki kon yang ga bay hai tai o sun cha di pi pay kata man bru yang pi lemba ki policies ki bonje yang khamtam ke economic policy yang ko da dep test pay apa Gujarat kaman wanra ke development lemba ke policy ke economic policy yang hai tai apa Gujarat kata ke policy pen MKMK kut ki state chisien wa yo la du sun char ku gitu state
wood hapo ars nam list nam de chana pi waku gi nei bha ila EME ka zero tolerance ya ka corruption hapo gi administration yang memla itu man accountable hapo ka party yang nei te daw ya ka jo ka operating system ko khod wan rai ka pun kra kamika hai ni po sti yang ngange ya wa warai mandi ki nong krong handri mani hi bru hi wa chlon ki yeng ki jat yang cabinet rank minimum you will get cabinet rank kemuba apa ke BJP party ki sarkar yang ka du ki specialist ya ki man minister pech Assam pech Delhi pech keleng kam ikul mar ke ye kam minister kap ega dagi specialist ngata ubru wa dakra yaki central schemes kamu lepau lisnam dakini ki kuntin snawa Punjab yang negeri konstituensi yang pi play support mereka diwakil yang mereka ini sementara rewele lo nomor parti lagi mangga parti pepatah sementara kucian senja ilai daun ini BJP kau tak tulisan di profesor Nohalas sana pada hingga kok demi kucian senja memang yang ki nak akan biang oleh jenis tam di Royal Bar Development Education saya sini di LMU Puyo ini helkan masalah lebih juga berjuang yo ini mereka susu ira masalah tidak masuk mana di UNICEF tu bersatu betul jo yoi kami jingman jinglong hawagi nong hikai hap tiak ki surok hap tiak ki nei benta I hok yang kini benta tok tulok iki long bi ada hok long si woro polytechnic college ong no bos bi technical college utok tangi tale na yo gitu gelai pas tes automobile tai tang amas skor kun rimba rojit yo tes ki trade tai apa mem de left out gitu kamu pun khang yo mi yang sekowi ke technical college apa ni dan state senang yo nah yo karena kiang nang bale hai tai admission tu Kingsbon terus admission MNA tu la ko tong jap chunau school government college na open bhala tai pen expansion ni tai bala rabi bi government college rabi ni ka chunau constituency yo bi ngaje yo rabi ji bi constituency wo chu bi ni thau chunau ni college pedam mango was nyau si wo he du di bon ni kelam ni handrai ke jingjiahi ke practical situation ngayo ke sarkar ni the left out the melinga yang ini gebon gitu. Poro mana kau deputy CM yang district council, ukso yang market. Hadi por open boy open money dah sejuk siar kamu sanctuary ngakau bruhi ukwa open nei bam urok. Hadi por dapat yusuk siar yoi wato. Hani juai no chabi pun harut dia bawa percaya. Dari pagi kami orang kami man kawan man kini kita ini kawan man kini kawan percaya ini. Dia masih nyau kia personally unyi saya tinggi lom saya tu hija keliong ni tahu ini. Personally unyi saya tu wanga unyi forest official yang district council. Orang ini mohon mah kerja ini tang ini nanti kecik employ tahu. Lejau nak baca hakum baca itu. Nak kali kawan nama tourist destination di por. Mana berita orang ini mana nak ini tayle. Tahu hak dia coba. Kamu tu di kerok saya kerok itu. Bi kerok mana kerok dia kelam itu untuk kuau tip kunai kawis imto akam ram yang ada district council yang baik dikacap andai masih nyau kia council baik kenanga dia kelam itu por ong municipal dari kaman dari itau no hang ini biangi ong yang tholat kaman ucna layo ucna kerok andai bo ida agreement go tip top kunai agreement ini baik keleng wa arbaus dem wasain wa district council wa municipal wa ye tahu itu arba usdem nani isau tu into ka permanent arba usdem sanyi itu wa to wa do kata tahu wa MGD proper plan wa chnai ka fencing na tree surrounding approach road chnagi definitely wa ka comply with the Solid Management Act Policy 2006 uro itu depo agreement ko agreement pun are sanyi hedi por
mana ada pesan ni por rak ni di tau cek itu ho em ini bercak di por le wa ma de borom yo mamun lai urban MDC di por wani di lok je sosial kamon rak bi itu andai pun senyau tu iki kimem di objek di tau andai di por mas ndep agri ketika ketua municipal di por kecena ge gedrok ada kecena ge gedrok wa sa ten to segeluti olai wa sa fencing andai mana poi put utem yang ada khapra demelinya tu surok demelinya tu fencing urok begam tu podo mani tu kam tu sa tu surok mani no pathar no itu thau ti por andai ko senyau si coco ne tik kia ge di por men pendep ge di agreement yang pi urok cina surok padin ada khapra mi no tu jinno pathar ko senyau si di por de beta MT case kina case yu argot percak ni yaitu jinno je ngadi mesti apa yo itu argut percak gitu mana percak gitu kena kesu ngapalang ngut ya kini ku hak sedang ngopok ada konsensi MDC dia ngah mana saya yang siang man meeting apa cukup man meeting apa cukup hol ong memang kini kes man sensitif tonelai CDC yo ong pensol ka pan mak ni di berupang khot ka cina no tu surok tu cina Tiao yo no try to tau kamu jo noi ketenjia la yo si tagawas nyau si ong yo si kerpa yo panam lagi hanrei ha ka minute next nang meeting mo manoki marsin manu de kularo yo to tau chubi yimo ini oto em ni chubu o to tau chubi ni ba i dao le mo ji mo to tau chubi in lai bai ka no no tau nang to si chubi Andrei ding dia was kau si dia tu nang he ke yau pun hari ini unita ni yang war le dan he ke tu jing auri itau de yo ngi de mut itau yang gi le de plan pa ngi de le expression terus le pen i bruneta le lem neta le he bruneta de ni lem yo neta kam ongi ong we mele terus ki he di berita utok so home minister dau UDP tai kwau de betil chade de dau bi de neta lem yo to bedek baik ba otin yang election dai dau i jenjar i baik ba i nang song surang nang juai jenjar hab apa ismai tu rohi yang konferensi yang jani nya em nya ko diskusio CM yang diskusio to MPP pa terminate ni ndai new terminate agreement dengan man mutually sign go mutually terminate itu man go tidak pa adam ni siat ya ong ada good dai thau yo thot lo chumi yo blai ba ti thot thau lo chumi the book tham gi special person ni municipal yo coordinate de kam ro ja te dau ja ni us now si chong tra ni te dau kwa ban chi ni ba ni ja man misleading ujo ha ga jing man ha ga ni jing iklam election ni ha ga ni sni war de be yoi ujing apa ka chong tra ni de kat ni war hawa sudah cigiyung isem hawalaya sudah cigiyung isem uyu panai kan ni kotok kadi unemployment empok sedang tahu kata tak isu rupiah ba isu naik kotok wa emi dengar mesin la ngakau bruhi wa he wasan wa kai ni uyu yung nat ipun ge yung isem ipun lagi tahu sedang tahu la kia ga pi man bay dapat start tipi re ki wa agi chalan apo kani ga won moyong juk agi heini apo DMR office apo menthom mai ki won chalan yang moyong nei tu tip yu pha 75% ni state government 25% ya ke district council kata man ngajeng isi calculation yang ngajeng dia andre hang sarkar du nei pha wa ka ang pemai spa ni chnai ya chalan korok ya da chalan ni apo state headquarter dai mi no gajing kulmar moyong yang dentian moyong yang chalang moyong yang namstan tip di hadok rekut hadok staff hab lagi de kes rekut o intervene ni yau jogi o direct rekut wete dia iwa o common direct rekut gini ga DCA o ya ka DMR do reconcile gi ya kata ka share ka untuk ka council yang dia tidak dia gum joja bonjo wan paisa ji isi tak ada wan ngalang bagi kontrak work yo kontraktor bagi sedang handai kan ni kontrak ni spang kontrak angan kan si pawon dan hi ba ye gini ki de kedi diga tu woro kontraktor yang konstitusi juai de kala sok kontrak ni hak ni cukukan de daw maspa pawon MD ko chno ni de daw de hier ke yaw hat de maspa pawon tulap di council MD
Poi dia kan dia paisa sor tulok sarkar ni dang sar kuliah ni jauh hat. Te dau nga yu ba. Bukan ba kon genat yogi pi ku percam dia je kejar lejong. Handrai ngol par pun sola dengan paisa jauh hat. Kadok sat le minggu di haki kan economy, the whole economy yang state yang geri jelai man ga in shamble man ga in shamble man ga pia prai ba ku ha gani jing ni andrai hanga wana kau kon di imini wada ka wada he wada san ini da mesti ngap ya how you ngam to wan ini yang le business ni ngam na business man ni andrai ngau ngach ka mo to imlang salang do ka kam ram ngau da perchet dengan ini nga yin ini dia mesti siap ya wa pau chikri hangam long ipi wa to ite kamera nga ule au ite kini ka masaten ngam pun kida wa le o yu le o MLA ni de o masaten ni por yo o em covid ni te dau de em covid ni te dau de biu pre ngan job yo ngau chi mal jakar jala dong nga to ta thapan we ite pendong ti yo nyom kan ni pendong ti ni udah por covid nya em mata ni betba exam you have not begini exam pikir eko kelen por ye yo pun lai man andre kan ni pengkit bet sekiurim au da por warim da am te por warim da am pikir do nga ini ba em vision nga chnong yo ni to chnong yo consultancy em to yo proper education ngado ki primary level ngado ki graduation level yo ki kai yo biang yo classroom biang te em vision yo ke water system go ba apa ke senong tuai konstruksi tuai bro yo biang go mem kam lu thi di gom ngeling yo em go water system go ba em vision paura di healthcare system untuk em kam tak me kujut apply selongi to biang me chin ki test yo apa ni district ni kita ke vision yang to em go waste and drainage system yo ba apa ni senong ka thau ni to em employment opportunities ki lat ko thola to ki kon na ri I kresor kan em yo ilan ki apply yo thabi kita to em ki yaw hat yu miet ba ro lo yo lo yaw lai hat hak yaw hat yu miet ba jar ke market to em ki sport societies yu miet ba to em ki thaw lo promote tourism ko chnong thaw ni to em ki thaw ni yo kamon ku yo music yo culture ni kini to vision yo nga ni chnong thaw yo ni lat ni nga ni kiti ngam ong pi te ka bo pun te mas na kamera ni nga andrai nga ong pi ila pi nga ngam to ila electronics ni ya ni nga ni kiti to man ga jingstang yo pun ni vision ta ka snong ta ni ila nga ni kiti nga ila apply kan ra nga sar house nem dang yu chekri pi dang yu im yo pun ni vision jingang note de trang de kon na dang ni ye ka lawai kon na dang ni ba ni nam de berkat ye la de ro ni nga berkat nga berkat nga em kon nga udang khat ni ka sos nem udang he ni chong yang I maya ni kaman man ka patai yang ni em kam yo ye ka lawai yo pha ko miet yo ye ka me jam yo ye ki ye kan yo lawai ko pha miet ni premier yut ini yu ini andai kaman man ka lawai da man ka sansar kejar kami ko man ka self interest open live pergi pro business own interest yo I det ni te I bai ka prai na te da ni ganti wan pana kerja ni pi oh nga ni galat ni ganti bicara ni pi ni dor ma so musim da mana ka musim pi putem you force when you couldn't po assembly da ka ni ta MP TMC ka mali han road we fight we time ya ule bor I kana pi lebam gini mem we fight ba gini ro parti to support man popet lagi kita man di pipeline yo kat wong BJP Chinese ni dai dau perkhat ba mundur haka hamboi wan wanji berkat cit ke nong rem kamong ni pada berkat ni minta kalau yang geri ke meluk yang ni minta kalau yang ikon genat yang ni minta kalau yang nong kata perkara kan ni wan ngerai wacim ta orai da cabinet decision cabinet em ko ibru em party galing galing jingjiao kan ni kamong tu ong MLA ong kono iga NPP ko tu mem kono kita jing man sikit kita mo jing yo jing long ni ke parti kunai ni yo ikon go pelang yo election sabar yo state yo ni kan ni ni jawab kan sesuai kaman man election neman boy kan paisa jing election kan ni genti te dau ni bai ba jenjari hai ni genti jenjari ong entu wa untuk kena umjiu thung kita employment untuk em kata ka umli pendep kita em roster system kan sistem dep stok dep kes kata ka roster dep handai pudap kan ni
Handrai iki post bila direct appointment go recommend health minister ini kiwa thungi iki post bo health department go to post ni mata ke MCH hospital nga kat sukali kina pi lero thungi uwi the constituency juai kendeng go to na constituency yang ga wan arti yang constituency ong pi kan ho kwa ri ke dau jing ang no jing thrang yo chakri yang di constituency juai nga jo to jing ang no jing ang thrang yang MLA yang constituency yang wan arti untuk yang lo jeng terang ini, ni pak, ini memang yo ye teu tau yo ye kau hakir. Teu berkat, nama dengan sim untuk ini yo berjob yo bro yo penku kan yang konstitusi yang ini. Teu, ini jeng orang ini jeng man dua wan ini maupun beda ini. Dah orang ini ni tang MCH hospital miu benda pencernaan senam. Handrai kular to yo cina yo punku specialty hospital kita yang sipil. Ini jinjia orang jinjia kan di waktu ni tang kita sipil hospital sans ini orang waktu ternia untuk hapit pi. Ites haplai pi murah haplai pi cuma lan ya tes semua di tiar kecil. Nama apa? Ini jinjia waktu yang konginat yang ke konsensi lah, konginat yang ke kari ke meluk ke jentia hilang orang affect ko gari sansnem they daw they masih pia wan ini benta yang gegaro kende benta do kayang gegasi yo lai ni ke ratio o jaintia le to yo phagi agen ke reservation policy ida plog yam ki tingang lot ila wo train ko ko jingmodi ro kandi bha o perkhadi ya ki khon ki ti yong pi ya ki start ku tip ni yung na sem yo kam yo jam yo bha yo bentai mandi do kompiti bagi kasih adli klub langi cirok bagi sejain dia ento gusuki yo kompiti kena ni bagi tai gu prek tai gu skur gu bha selo daw em kam yong i ka bha ga bentai daw pelok yo ka jingma nang yang cocoki la da roni cedien jete la stangdo municipality municipal untuk dikenayo telo. Lada tiaya kemarin ni Kadis Council dan yo telo dewa dikena. Latia jojo jikmat lalagi Education Department SSA pendo telo man gapor kias dok chasya water kanan chasya tirgas adok teacher cabe kam nida bekam empoi sari ustin miglia futulab nida blok ngawang pi bon kam ki chimit wo kremit kani sarkar bon kam wo kremit chimit empori upai ne menta ki dok kisok konsvet konrangli ki kop chiliang ki sam chiliang empori upai ne daw kot kesan snemi jinjo jingermen pelonga pi ni tos java berkat arba ngaudrek Owe, ya karai ko pakan ko pakatam. Karai ko bahan ko bahatam. Kenang wa, yo le cha bendo telap, kinang Credit Council. Hun gi pai, o cha thian gi. Hun gi pai, o yap jai. Hun gi pai, wa gi khon gi kiyong gi pep skur. Hun gi pai, o do gi sui gi lon gi chim lon gi chnayo. Ini dah ikam yang bersorkar ki wakso yang share yang ke dis council ke share yang ke dis council man ke kam ni no major minerals ongi minerals and coal todo moyong no moyong aman ke cispa tengka arbausan tengka do ke share yang ke dis council nyawausan tengka do ke share yang ke state government nraya gini source nem sans nem kani ke share Mende upsiaga sebagai orang paisa yang state Meghalaya. Mende upsiaga sebagai exchequer yang state Meghalaya. Laga sekitar semen. Genji tidak kanggu moyong, tanggu kremet cimit, dai moyong. San crore tam cimit, like revenue yang district Najaindels neni, belau moyong. San spa tam dali trok cimit. Kata ke khajna ke revenue atau collect em đều lai ke rong yang ke sarkar
lai ga chigirong yong semen kawan tam na gazils kawan tam na garo cimet lada kainani san crore cimet do revenue san senle khasan chispa san phau crore chimnai motor jisnem tangan thau kan calculator dan ludak nei dau plong aoi tos jaba perkadi demian yo jeri ginong mi kemarowi yo pai ko yo nei bentai ong dok sok kop chiliang ki sam chiliang ki tambon ki duna emle wem brom mi wem ni ong les nem yo kra ars nem chenlaw ars nem toy ma meli tong les nem ya toy ars nem chewon lai piang ini doi nong mi kmat mandem ku kejut mandem covid ya re ki kedong hoy ma biao man lidari wo wi gi khon ni wo biap ai kejut dai sam hoy we ngai gi la da wa covid hoy dam pembiang dua pembiang depan iki ngau yo do ko prime minister ong India agi nong chong chnong i wan di chnong ki thau e ba myo de li ki li kre myo de ko mai ko ji man sam ye ni ong i sam yen pipi nga ti tamani lan yu mem gur chan gen pipi cha atre na lan hoy mau em chiliang kmat o pa chiliang kmat or ngip chiliang kmat ngau pi pelok kedu sida kim chiliang pen gemo biang oi mele em brom house nem raga joy not division yang plibri wayo youtube angilogyo ade da raga joy not on the jado to put ngar ga thmalem swe da thmalem swe wile ayo tangi bitri le mem khlia raga puri sukai tangwi phnam ne mem sai yoga ma ko ming ra jai ni sai tai nei da plong na on pi ha bu sia kan ni su mala sai bo ver ko su mala ong nga than o to buli no sai bon ver ko su mala ong wi mem le ong wo ki om yo ju ba tu ski o ju ba ba he ni i mem jit pai ba ma ne meli Abli ilem le hongwong emele yong i e dawa o pi pelok kadi piar chna gni yang siang G+6 ground floor rumala adin chna gni ka first phase yoy ka first installment da chna adin dinap summit QC da pami kemuda jaga bylaws ko kemi G+3 ground floor and 3 story ang tani chewan biar so bala ang henis percoba katu biar ga kemudah do penggelai ga bylaws sechna teme e daw sa asli mala toy kamram yo ga juai ayong ga piludi building wo tho Cedeli, wah ya gini ka ain de paglat me, yo ano ay katay ka sumala lani ka lemala, yo G+6, mut nyamala o ground floor, tao ay mali sumala biar, ka anyo ka bylaws ang muda ang G+3, ground floor and 3 story mut sumala, wala plus bedo o biar sumala ni pramala, ang tipnen ni ka stimala. So chimala dang tam ne wo nei daw I kamram yo ga building division lane ga building department wo tho jadali wo panchna aden de panchna gi ga estimate ko thume ga DPR ko thume to upon approval in the Delhi Ministry of Donors ye de ki wo chong ba hai bor im ne bo ki wo chong ai bor ki wo ti nei daw pulo nga ko Hawa kelami, hau jubab day hok, untuk jubab day thok, pun bejengai. Magon rasang ma, Chief Minister yang State Meghalaya,
wan thok wan chukor wi ni juai chiru wa me lewi liwai MCH chapil ridi dai kas MCH me ma panalia rede spil rim ayo ripon ite apil ridi tedat haida panalia spek ro talagan ni MKM will protect the resources of the state. MR legal elements. Kunang kong do protect the resources of the state. Kawi one, without safeguard the integrity of the service of the people. Ladi mi wem gani, itu jing klamuro man gi usep ai. Kami kelia man ga state koman self-sufficient. Ko biang wadap. Hai jing sekian duduk ko panram, panca, dagi paujar kror saaram. Man gestir man self-sufficient, ni dawang gamte, ni bau blai genrat, di ewi, kaspaba meriang ko cerkaitam, ko yiwim tain lepeteng. Kamu itu ginong klama, hachuan, dunai dawdong, yang gejing rahas pa. Dunai dawrani jingwam mun yeyo lihat ke revenue yang ke sarkar kawan ni rustang lihat ke cerut ne daw bankrupt ke state Meghalaya dabram ne daw MKM UM second key among cebiwa lara we government corrupt we need a second key to stop this corruption. We have to stop the leakage of the resources of Meghalaya. MKM wa khang ni wa like to liat young resources of Meghalaya nangwa yo wi pendek ya gitu jinggular oli pan boisan eta te do jik skiat and we yew len ai da pro nga ong jit ya ginong mikmat to use serdep yeni ujian gopai, yang kaya rom sorkar, ladam yule katte waro itu klami memsak manusia pai. Daya ini kesen gosu, wan panar pi, buk ibinga ke jengjap, inga ke jengkercan go scam go klan, agni genti, nangu yo suncar, yagni kariu ke jai bru gomia ke ngayong pi yo pendap penbianga penpo penpen ga yo kenrong ke tu ga hawaro giliang ne ba wa jwai constituency agani ke genti MKM yo nong mi khmat wo ye pen scam ga chong jwai MKM yo nong mi khmat wi ukso ga MKM yo nong mi khmat o ye upai yo ya ga chong jwai gomia ke ngayong pi mana konferensi kami mapai maju, mana konferensi kami matai maju, neda wani kerti, MKM ketujuh konferensi yang nomi kemat, wajib penskem, MKM yang nomi kemat, wajib beda, MKM yang nomi kemat, wajib wajib, pelawani por, neda kami ini kerti, wajib, iwam jujian dengan senjata. Kantam kadang miayopi, kasma kadang, dami udomini yang siang, iwan jujian menunggu. Neda pelang, iang ini, kami kan ini kepala pi, yang mengijin anggota kejin terang, walaupun yang betul, yang ini tujuan konferensi awal dia. Lalu payahkan sistem mencuat, biang resep fund. Neda MKM. Wo control, wo protect, ya keresep fund yang ke state Meghalaya. Nangwa yo yule ya gini giuro singem kam yang piu patba. Idaw MKM gino mikmat, tu yule ete.Ento MKM gino mikmat, tu yukular, cipon ole, cipon gikam, awapi dalai lelam man. Sansdem kijinggular kiupon untuk kami kijinggular dang he jocu tall promises ruang
kini bro mie guman tangi du dedap kani mie sedap ini ujian depai tangi du konkret EWM di post mie kun kita dan di hostel seme kita bagian di technical institution kita bro mie guman kamu malan tanam be sorkar deli tai dan leleman nei daw kami nong mikmat wo tiap sap lipan kamu lega di PR yang ya musiang tiap sap lipan ya ga sanction dengan Ministry of Donors yo sanction ni ya musiang haga ni gejole ya gini ki promises ya gini ki junggular ki he ku kemai ladam membru tiap sap o pangkre di PR gu biang awon pin yang mi yule ye ni ro ku boleh sebut sejak. Politics is a dirty game. Kata tak berjing kelam yang ibu rock. Henry, geni kecingong. Hangahi senyawa untuk tang tua bakalan. Henry, manurok ko kubuma. Nebha, he pertuyang ke politics. Dewa penman kita wajib clear. Debun kecing lek bian. Kipop kisang. Jubalek diperlukan aduk wah hari ni gismi ka ain nak hang ka cibun ke waktu ya kete kecing lak duit yang dikian kiai yai bahak igre iki kemai ki ham tam ha walira paisa di kita ni ki eu tu chokwa yo ile cheu ni jike pro ke politik ni man ka kai din ye din ye chen tu ye cek di bang bang le ye tang ye yung ibru la the Henry kini ke demokrasi wan go kuwa to celebrate nebha huangi celebration mood go em ke jingle burom ke jingle liam the election mango the festival of democracy. Udah orang wahai cunong ni, wahai kini kisi warok ciperthai le debun dunia kelam banyak kita ke festival of democracy.